I hello everybody ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ne igramo ništa ljudi, danas pravimo jedan zanimljiv video poređenje. Da li se više isplati kupiti sklopljen PC ili da ga vi sklapate. Znači šta se više isplati. Našli smo jedan, to sam dobio ideju na to pošto sam jučer bio u Win-Win prodavnici i gledao sam računare. I video sam cijene i poredio cijene i specifikacije i video sam da u stvari to može mnogo bolje da se sklopi za te pare. Tako da evo našli smo jedan takav PC kao što vidite, znači 62.990 dinara. On u sebi ima Ryzen 5 2600 koji ima 6 jezgara i 12 redova, koji radi na 3.4, a boost mu je na 3.9. Ima 8 GB RAM-a DDR4 koji radi na 2666 MHz. Daj ljudi, inače obavezno ostavite taj like, subscribe. Ima SSD od 256 GB, nije M2, nego je ovaj običan. Ima Asusovu matičnu ploču AM4 Prime B450MA. Ima grafičku GeForce GTX 1650 Zotakovo 4 GB. Ima napajanje od 400 W. RaidMax. I to je to, ja mislim, hlađenje neko LCCC 95. I to je to, kući sistem MS Iron Mini Tower. I to je to, napajanje kao što možete, sve ono, ok. Za 62.990, ali ja sam našao nešto mnogo bolje za tu negdje slično para, možda 200-300 dinara manje, jeftinije, ali mnogo bolje. Kao što, ajde, možemo krenuti polako. Počet ćemo od procesora. Našao sam Ryzen 5 2600X. Znači, to X je mnogo znači taj X, jer mu je veći clock. Znači, clock je mnogo veći od ovoga što ovaj ima Ryzen 5 2600 običan. Znači, ovaj radi na 3.4, a turbo je 3.9. Dok ovaj radi na 3.6, a turbo mu je 4.2, kao što možete vidjeti. Znači, 3.6, 4.2. 6 izgara 12 redova, kao i onaj, 95 W troši, košta 23.990. Ajmo dalje. Našli smo matičnu ASRock B450 M Pro 4F AM4 normalno, znači da podržava ovaj procesor. Znači podržava, sad ćemo vidjeti koje procesore podržava procesore prve, druge i treće generacije. Kao što možete vidjeti, ovo je druga generacija procesora, znači podržava, znači može da podrži njega. Ova matiča košta 10.000 dinara ili negdje oko 90 evra. Našli smo 16 GB, ne 8, nego 16 GB RAM-a koji radi na 2666 MHz. Ovaj kompjuter što u Win-Winu ima 8 GB. Znači mi smo našli još 8 GB, znači 8 GB više, znači duplo više za istu cijenu kompjutera. Znači da vi sastavljate. Da napomenem, ovaj PC nema operativni sistem. Znači sa operativnim sistemom cijena bi bila veća. Gdje smo stali? Znači sa RAM-om. Imamo 16 GB RAM-a 2666 MHz, isto kao i što ovaj ima 8 GB 2666 MHz. Onda SSD 256 GB, isto i ovaj ima 256 GB, jedino nije gigabajtov, ali dobro. Kao što možete vidjeti, ovaj PC ima grafičku 1650 Zotakovu 4 GB, a mi smo našli, jedina je ona polovna, RX 570 Strix OC 4 GB GDDR5. Pogledajte na internetu, nemojte kažete sad, 650 je mnogo bolja. Grdno se varate, nije mnogo bolje, jer pogledajte, ukucajte na Google RX 570 Strix OC VSys 1650 Zotak i vidjet ćete koja je
grafička bolja. Znači, ova je grafička bolja bar 20%. 20% je bolja od 1650. Stara je 2 godine, ali dobro. Radna garancija 5 dana. Jedino, znači napominjem, jedino grafička kartica nije nova. Sve je novo osim grafičke kartice. Dobro, vi ćete reći, na onom kompjuteru je i grafička nova, ali dobro. Ovdje imamo, znači, više rama, bolji procesor, bolju grafičku. Sad ćete vidjeti još. Našli smo kućište sa napajanjem od 500 W. Znači, kućište sa napajanjem od 500 W. Možete ovako isto da uzmete sa prozorom za 4500. Znači, to je tu negdje otprilike ta cena kompjutera. Znači, ovakav samo sa prozorom 4500 košta. Jeste da ovaj ima prozor, ali dobro. Jeste ovo malo bolje kućište, ali dobro. Ali mi možda zanemarimo kućište. Kućište možete da stavite, da promijenite kad god želite, jer možete dodate 1000 dinara više i kupite ovako kućište, imate mnogo bolje specifikacije. Ali po meni ništa ne znači kućište ako unutra nisu ekstra komponente. Kao što možemo da vidimo ovo što sam ja pronašao. Mislim, nisu loše ni ove komponente što oni prodaju, ali 8 GB rama je malo. Malo, iskreno malo. Znači, dodate još 1000 dinara više i kupite dobro i kućište. Malo sam zapravo, izvinite. Znači, dobro i kućište i sa prozorom imate, brate, kompjuter zveru. Tako da, evo vidite, znači, ovo kućište košta 4000 sa napajanjem od 500 W. Ovaj kompjuter što je na vidu ima napajanje od 400 W. Kao što vidite. Znači, šta bi upalo sad? Beži bre. Znači, ima napajanje od 400 W. Kao što možete vidite. A mi smo našli od 500 W. Jeste, možda malo više troši ova RX grafička kartica. Ona troši 150 W, ima jedan osmopinac. Znači, obavezno pogledajte da li vaše napajanje ima osmopinca. Ako želite ovakvu grafičku kupiti. Znači, jedan osmopinac i troši 150 W. Procesor troši 100 W, to je 250. Matična troši tu negdje oko, ne znam, 80, 70, ne znam i sam, tako da je negdje oko 300 to. I sve ukupno ne troši više od 400 W, ne troši više ova konfiguracija. Mi smo uzeli 500 W jer ono da ima malo više, da kažem. Tako da, kao što možete vidite, evo sad ćemo uzeti da izračunamo, pošto ja nemam, u stvari ne mogu sada tražim na kompjuteru kalkulator, tako da ćemo sada da izračunamo na telefonu cenu ovoga svega. Znači, procesor je 24.000, da zakružimo, plus matična 10.000, plus memorija 8.000, plus SSD 5.000, plus 4.000 kućište i plus matična 100 € ili ti ajde 11.500, jer vjerojatno bi ispustio on tu nešto malo cenu, znači 11.500. Imamo, znači ukupno izlazi 62.500, dok ovaj košta 62.990, znači 490 dinara manje jeftinije nego ovaj. A dobro, znači ti 490 dinara dodate više, znači ovdje za 4500 ljudi kupite kućište sa prozorom, naravno sa napajanjem i sa prozorčićem, ovakav, ali samo sa prozorčićem. Znači, bukvalno imate dosta bolji, znači procesor je brži, isto je zgara ima, samo je brži, pošto ovaj radi 3.9, kao što se sjećam. Ne, 3.4, a 3.9 turbo, a ovaj radi 3.6, a 4.2 turbo. Znači, na većem kloku radi ovaj procesor. Matična, ne znam, sad ne mogu sad porediti ove dve matične brzine, ASRock 450 TM Pro, a ovaj je, gdje je matična? Matična Asus AM4 Prime 450 TM A.
To sad ne mogu sad porediti s programom mrzi, sad tražim poređenje između te dve matične, ali to je to, otprilike negdje tu su u rangu. Onda memorija 16 GB, znači ljudi 16 GB, dok se ovdje dobija 8 GB. Znači mi smo komotno za te pare uzeli još 8 GB, znači duplo, znači ono, kad vidite vi, pokrenete neku igricu sa 8 GB rama i kad pokrenete neku igricu sa 16 GB rama. Bukvalno, ako imate s 8 GB rama frame, ne znam, 40, vi ćete sa 16 GB imati negdje 70 FPS-a. Znači ako imate 40 FPS-a, sa 16 ćete imati 70, možda čak i 80 i 90, zavisi opet do rama. Znači 2666 MHz također i ovaj je 2666 MHz. SSD 256 GB, ono SSD običan, nije M2, a i ni ovdje nije M2 kao što možete vidjeti, znači nije M2 i radi 550 MB čita i 490 piše. Koliko ovaj 520, znači isto. Znači 520, ovaj je 550, dobro, mala razlika, nije to ništa previše velika razlika, ali dobro. Kućište, kao što sam rekao, znači možete naći sa prozorom, za to malo para što vam je ostalo, vi možete dodati da kupite ovako, samo sa prozorom sa strane, sa staklom sa strane, ili ti pleksiglasom, pošto ovako kućište dobija samo pleksiglas, pošto je niži rang kućišta, znači samo pleksiglas, nije staklo. I grafička je 20-25% bolja od 1650 Zotakove. Znači pišite na Google i vidjet ćete da je, koliko je bolja ova RX 570 Strix OC. Znači ova je i fabrički overclockovana, tako da je mnogo brža grafička. Ljudi, ovdje završi klip, nadam se da vam se svidao, ako jeste, obavezno ostavite taj like. Znači više se isplati kupiti kompjuter u delojima, znači u komponente samo, i vi da sastavljate, naravno ako znate, ako ne znate šta je to da se sastavi, nađete nekog komšiju ili bilo koga, roditelje, oca i tako dalje, znači da sastavite, to je znači ono, bukvalno sat vremena posla da se sastavi PC i to ono lagano. Tako da, ljudi, ovdje se klip, da si dok jeste, obavezno stavite taj like, ako sam vam pomogao, obavezno stavite taj like, share, subscribe, a mi se vidimo u nekom sljedećem gameplayu, ljudi. Danas je nedelja, tako da vjerojatno će biti danas stream, tako da ljudi, vikendom streamovi, a ranim danom klipovi, tako da vidimo se ljudi, pozdrav.